kepada mantan Kemenak Kota Banda Aceh yang meninggal kemarin, Haji Ahmad Majid bin Yahya. Semoga pahala bacaan kita Yasin ini tersampaikan kepada almarhum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin wal Qur'anil hakim. Aqlalan fahiya wa min khalfihim saddan fa'astaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin.